Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Биз жакында өзүбүздүн кезектеги лотерея ойунубузду баштаган элек. Тааныш дос балдар менен, тааныш келинчектер менен тилекке каршы лотерея бул шариатта харам болуп саналат экен. Ошондуктан биз оюнду токтоттук. Кимде ким билет алып койгон болсо, ошол номерге жазыңыздар, байланышыңыздар. Балдар акчаңыздарды кайтарып берет. Oyun toktоду достор, эч кандай акча которбоңуздар. Акча которгондор болсо ал акчасын кайра кайтарып беребиз. Биз кийинчерээк билип калдык, шариат бул лотерея оюнуга жол бербейт экен. Ошондуктан мен убара кылып койгон болсом, баарыңыздардан кечирим сурайм. Ассаламу алейкум. Жакшы ниет менен таза оюн өткөрүп берели деп лотерея оюнун баштадык элек. Тилекке каршы Кудайга жак болгон арам оюн экен. Туугандар, биз оюнубузду токтоттук. Бизге ишенип билет алып койгон болсоңуздар, ошол осопко кайрылыңыздар, балдар сиздерге акчаңыздарды кайтарып берет. Кечирим сурайбыз, бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Мусулман катары дагы бир жолу урматтуу лотерея уюштургандар жана ойноткондор, бул кылган кылыгыңыздарды токтоткула. Эгер өз убагында токтотуп, Аллахка тооба кылсаңар, Аллах силердин тообаңарды кабыл кылат. Allah subhanahu wa ta'ala hadis kutsuyda aytat, men şirkten başkasının barını keçirem deydi. Uşul boyunca aram emez degen işenim menen özgөр fatva çağırgan avalda ötüp bile turamazsınlar, Allah'tan aldığın günahkar bolup kalasınlar. Mına uşul kıyamatка bargan кезде namazkandardın, davatçılardın eteginden karmaysınlar. Andan tapkan akşam aram ekenile. Andan tapkan tamagım, jegen aşım aram ekenile. Sen emne üçün davatçı katar maga eskерткен жоксун деп бизден жакабыздан карабайт экенсиңер. Ошондуктан дагы башка мусулмандарды тынч коеюн десеңер, анда арамдан кайтыкыла. Kumar aram nerse. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 188. ayetinde aytat: "Ve la ta'kulu amwalakum beynakum bil batili." Bir-biringerdin dünya mülk baylığınardı nahak jol menen, batıl jol menen jebegile deydi. Lotereya uşuga koşulat. Eldik lotereya degen. Başka lotereyanın bardık türü aram tuğanım. Lotereyanın bardık türü aram. Antkeni biröөнүн akısın hukuksuz jebatkan bolosун. Satpagıla, sattırvagıla, satkanlar janna turvagıla, anı menen birge çay içpegile. Sattırvagıla, satkanlar janna turvagıla, anı menen birge çay içpegile. Bul aram. Kumardın en jetken çokusu naş lotereya. En jetken çokusu naş lotereya. 100 adam çoğulup 10 so'mdan satıp alabız. Mınça ming akça lotereyani. Oşolor oşonun bir 10'dan birini iki oyuncu satıp alıp turup koyup koyot da kalgan akçasını öyle jep koyot. Anday ayak batı uçup çıkıyor turgan, jomoktoy assan bay olup kete turgan düşünüp çok bizde. Lotereya aram. Bir gana uçurda benzin kuysan, 1000 litre kuysan, mınday dep lotereya verip, andan bir nege çıga turgan bolup, je bir çay satıp alsan içinden kagaz çıga turgan bolsa, al bolot. Antkeni al kızıktırıcı sыйлыктар gana. Biroq özüңün akçaڭa satıp alıp lotereya bolup turgan bolsa, atı kantip atalbasın, buga aram. Kimdegin biri utup ala turgan bolsa, anı jeginge koldoнгону болбойт. Көп tualetin başkap gelip bir yaka koyup koyuyorsun. Je bir astachılığa koşup koyuyorsun. Aytır musulman tamagana girbesin, üy bülöňe giripde jalpı musulmandardın koomduk jayına gana işletişin gerek bolat. Biroq anakta jegen bolboyt. Bul aram. Azır oşo köp üylere girip ketti. Üyde balasına 200 so'mga 3 kilo şeker alып kelbeyt. Biroq jumasına 1000 so'mduk lotereya alganlar var eken. Barıp alaveret, maşina çiğip kalab eken, 100 ming çiğip kalab eken dep alıp oturup jumasına 1000 so'mdan getirip bir ayda 4000 so'mdu lotereyaga getirip koygon bir tuğandar var ekeni biz görüp atabız. Bul aram neresi urmattуу bir tuğanım.